Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum shibenta ke jingpen klan shushu ya ke party, kum ke jingpen kre ya ke election MDC sya ke yang darbar Tauan, jong ke khasi ba Giant Hills Autonomous District Council, ka People's Democratic Front ha ka arpsan tarik ubenai ke lalengkot arjar khat khandai, kalapan scam ya ki nongkit kam jong ke PDF East Khasi Hills District Committee, ya ke PDF Women's Wing, ba ya ke PDF Youth Wing. Hagani kejinya lang kapalalong hanong ba Shillong lawan ishimenta dagi nong kersyan jong party PDF ki palawan nagi constituency boper ki bahap apa uput usam jong East Khasi Hills District hakabaya kejinya lang la penyai do president ke PDF uba Ivan Lumlang Marbanyang harengkat kejinya don lang ki MLA ke party bakentup yo Gavin Menlim uba Hamletson Darling baru ba Bantai Dorling do ki balong ru ki menteri ke sarkar jela ka MDC jong ka Menlim constituency ka kong teli ni thangkhiu bat kiwei ki nong yalam ka party Miladep declare candidate haka first bat ka second khalaingot nang ni na po Khasi Hills Autonomous District Council bat sangot pan bo Giant Hills bat kala banlong hakini isngi menta ini open declare biang saya kalias kepala na menta ka party PDF apo Khasi Hills Autonomous Council bat apo Giant Hills Autonomous District Council. Adung menta undang don sekalias ka bagin declare yi candidate. But kum bagalong yi. Ngidon nakani ka Khasi Hills Autonomous District Council ngidon sangut ki MLA. Ngidon ru sitting MDC. But pile iru dangshan ikong telinia tangki lawan bat paneso. But ki babon hang ni wat general secretary bodar rekat bat ngang ni ru ngamdon do jingkermet. Wanawara ya ka jingjob akani ka kenti ka menta. But ki weipat ki candidate ban ngi khmel tiba kum bangis nang tai na po ka district council ni stang ko mai lakran ni minister mana ni stang da ka forum kala bat ni la pen kelas ka front bat ni nge jero bah ka ni ka kenti ko menta ka PDF kan yo ban bat sa sisen pat yang di sel ka ik bagi tu ya jang no jang ka party ni dan jang arta ti dia ba ani kenti mentaro ka PDF kan yo ban bat yu lakam bangtai po district council kalian jong president jong UDP gamban bat ye kini beratli hoi kalong ko basisha wat ki national party ru ki kam ye kani bakini ban bat yu lakam jong sensia lepi kili pat chpang ye jong party ru long tingila don ke ji kendo ka UDP ka HSBP bat ka PDF bakum ki party ru long ngin peklan bat bangini ban ban ye kani ka Jason Char kam tam apa di sekonsel. Hapeng gini ki parti rulong ki badan mentah. Entah balong haduk mentah habai dia berkali long. Kampat di pada yo piong ba ladon ke jingi te mo. Ada ke sedong don ke jingi keren. Dia wat ya kani kamat ka baki ngia keren haka RDM meeting nama ngi sedang sulit tangkum ki invite. Dia hakani ki Central Executive Committee bangi dak sudah nilai keren ba habai dia berkali ka mentah. Di ngempat la penong ka bai dia bat ke jingi trelang jong ke PDF bat kini ki arti ki we pat ki digital parties.